Igoti-ini ria MURANG'A Jeni Muthoni Kang'ethe wa miaka 39 uria urarutaga wira wa nyumba akinyitio agithitangwo na mahitia ma kuiya mumwandiki kimanjika gia ciringi 300 mbeca varivari. Mwikuirwo uyu aire mbeca ici na gucoka gwithara kuria araikirio ngono mwena wa Gatura gicigo-ini kia ubunge gia Gatanga kaunti-ini ya MURANG'A. Tulishtakia na kosa la wizi kinyume cha sheria na kwamba mnamo kati ya tarehe 30 mwaka huu na tarehe 4 Agosti mwaka huu masaa yasiyojulikana katika lokesheni ya Kongoini kwa MURANG'A uliweza kuiba jumla ya shilingi 1300. Ni kweli ama si kweli? Kama si kweli uliweza kutakia na kosa la badala ya kushika ama kupatikana na mali ya wizi. Mwikuirwo ni areganite na thitango ici mucirithania wa igoti ria MURANG'A Peter NDWIGA agiathana ahingirwo rumande kwa ihinda ria thiku 14 kuria atanyitwo gugacokio igoti-ini tariki 14 mweri wa IKUMI. Wakiigua kamuhwa ngunyana niguo ngururirie na nguthiririe tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa ni Sera wa Bui wa Mwangi.